From there, lazima wananchi wapate service delivery. Peke yake tulikuwa na almost 40 katika molo hii yetu. Mwanafunzi soma nazo na walimu pia wanaweza kusoma kupanga lessons zao. Her Excellency anafanya. Ameletea watoto. What do you mean Watuli? Basari ni kindu kia maana muno kwi mwananchi na andu ingi muno ona tani ndanathoma na bursaries kugu ni njui bursaries maundu maria cingika thiini wa society na tũroria thirikari tũroria president witu tũbwendete muno ecirie keri uhoro ucio wa kweheria bursaries kwi mwananchi wa kawaida. Thirikari ya national government kugerera ofisi ya mubunge iria ihokeirwo ni katiba gukorwo ikihana bursary ona ndagika ino turaria ndiraheana bursary na angikorwo bursary igucokio kwi mubunge kana kwi national government nie ndina kihana kiriro kinene ni tondu ni ndirona ithuĩ twita county government gukorwo twatigirwo andu vocational noguo ni kuga secondary tertiary institution na university ciana citu itigukorwo igithoma tari wa Elbagon tutajetie bursary ya wodi ciana nyingi ciana ta 500 kana 1000 orakoragwo cikiurura taoni itaguthie macukuru no riu riria twanjiriria muradi uyu wa bursary na haria twanjiriria kuheana seriously ta mwaka wa 2021 ni tukoretwo ciana cigithie macukuru na ciana ciothe ni ihotete gukorwo igitwarwo cukuru na koguo ngakiuga muradi ucio ngeherio ni twa disrupt ciana citu na ciana citu ciothe ni kuinuka cikoinuka.